Yo, ebusia for any adofonom. Mema obibia akwaba shonko ede eba too much GH so Ghana wahala jumedie ena ebre asosamuso for when yaba ekwesi kapa enen so mede ebesum na munim say yesi eye enkonya sei da na chese na wotwi mu ensem a edi akyetwe ewo man mu no eno ene ye bone bede se mampohine abomo epensempensim no emu etwini nyina sre ene abasa na ye hwe ne pensem ni nyina ne pomasi beza se baby ade da no se wanfa anto a ye penifo sei efree etom na wotwi mu de enoma bebre ena akoso ewo mayi emu anase yatete a ama dodo na ede wo mo ano atumu ebiem ye papa Kennedy Agyapong MP for Central wone ye papa Captain Smart wo mo ehun ensensem esore ye ewo omeyi emu anaje se ye exchange of words ni nyoma bi ekoso enu mo Captain so ababonti din sem bia baba betu edwa fa nkrofu ko bi a chese anamonto wo mo etu ede fa mampani ehun no enya de se eye anamonto papa na ye hwe ye wona bu muntaka so we display nyoma bi wo social media so amadodo na akasa edi etia eye ehun enye no nko abusiafo ensem no de ya bobo ni nyina akuakuakuakuo ye beka kwa kosi ye papa say ya fa no as ana say ye hu ye no say acting IGP ye papa dampare wono susu ni nsem nyina no ebeba ba bepie mu ewo aha ebi entiwe wasom na tie eye say de ensem no ebeko no na adwentra wo de fa woni nsem bisebia no wo susu wetimi ede atu edwenti say ne any day di kan ya wo hwe eye channel yi ede am na ne hu be yin say obe subscribe to channel no na we mi notification bell no eso say ne be yin upload video bia no wo susu wetimi enya ewo phone laptop anasa wo tablet eso na wo susu wetimi ahye ede ama eye afoforo na ensem yi ede menkwament na eye ezom odifo ewo eye ye nchen ahase ye ne no ebeba bebie ensem ani so na ebusuafom ansa na meyi no ede atre no yensem a edi eye ekan eno no ye papa Captain Smart one honorable Kennedy Agyapong ensem a akoso wo montama ma chese ye captain aba bontem abeshidi ye Kennedy a wo twemu se Kennedy wo ye chief na onya eye factor na sese wo bibia won get eye ne fact right and san wa babontem aba bekasa any ebiem nsusu no 80 million contractor osusu se ye papa John Agyapong Kuffour ede ema no ni nyina na busuafom eno ene edi eye ekan tie bekwa hwe eye sa video ne tie eye captain nsem a wodi atu edwa no na ye ba ya ma ye papa akwaba no no nsusu no adwentre ne se de bisa ne beko no ono nsusu etimi de ne de ato eye so nti man go hwe video no ebra ne ba ya to eye enkomodidie no Kennedy Agyapong ye ra Kennedy Agyapong o de yi bia to social media ne so na kwadwo kura minim so ko Christian hwa ne University College enra me respond man wo ene me yankan ya ko hobi sa kwadwo gira wo ye fake enra me can say I want to be a gentleman me yes enra promises enra the last time I am not a cheap person to say wo makasa me come wo ho asem bi 2 days maybe. But one thing I want to tell you that Christian Service University College deny that letter. Aswala pa. My home dey no mum fatase. What be your ho adwuma? Exactly what be the parliament na ye fun obi a DMP. But Honorable Kennedy Agyapong make wasem kakra. Na na pintinti na matombo. Kenye. Ba meka bi. Hwe ena mabobra mo wodan 10 mo wodan 3 busa wo se na adodan kwa Kuffour do win president ema wo na wo parliament a wo so ye majority na wo ye parliamentary select committee on defense and interior wo ye so chairman no na ado ne dan sen na won kran we si dan sen o chirimani president se wonya wo ho amoni nka wa menem na abrabokọ aginatuo no omae tiemiye ken
me medical catch say when people rose in this country against you say wuton cocaine, I told them no, that is not correct. But I mean Shibia ye she wo our Texas, Dallas. Yeah, no. Wo America no. That won't ton cocaine. That is not correct. But I take Kuffour na ma contract 80 million to supply air conditions to ministries, departments, and agencies across the country. Have you forgotten? Urafi. Sagana ni biya wo krom ha biya na yema no 80 million contractor Ken kono so be de to say the wo yo no. Bako GH am fama maso. You were given that contract to supply air conditions in this country. We supply 8 million, may you renew. And you had the effrontery to insult J.A. Kuffour, a hand that fed you. We say we sikeni. I don't care about your money. Me who osika fa osika. Me so me family talent. What is am catch on? Tell me ye. And me ken ne we asen we are. Me can be am fa ho bio. So when the mammy be no Kumasi na o tim makro Kumasi I friend ante ya na no share lens no ase na nu ba ko no eya me hwem baby no unim no think can asem. The details I will not say it today. Me means no would da nti aya na wo kasa na nkrofo dwane. You want everybody to be afraid of you. No. Ken, take it cool. The reason why aya na maye din say Wukasama the ordinary. Tiya na maye cool. Wanya kwada wanyini. Fankrata achire Ghana for. Say 1975 say na wo dan a. Fa document ni chire. O Ghana ha, fa chire. Wo de enche na wo document show us. Mewa, show us those documents. You became rich when J.A. Kuffour became president in this country. And who told you we don't know? Ken, we know. But you had the effrontery to insult J.A. Kuffour. He made you who you are today. Jona Ebusiafo said yeah papa Captain Smart edenen sem ababetu eye edwana amabro na so e de woman no atumu ebi na se dem di kan ye no odi for prophet kum chacha or hakum one or hanuma just say ne ye ne no ebetwetwen eye enkomoti kan hwan na ye ma odi for akwaba ebra ye fidie kese so odi for mo akwaba medio so mini aba di for mo ye die brade adom bre na mabre se ene kosie maya so na mabre ene ga chenchana amode ayi to yinka ya to abetu ni ene ade nti no voice na bre o hwe voice na abre bre na mabre but o be ende ya yesi umfu do so we ye ni nyina nchi no ma minchia ye tiefo a won tie oni wa yeso yeni ho piti ya de ubuo eni die ma mo srem kwatente ni nyame ahoden de ma mo a mo hwe na mutie nyina na ma me mfa kwan yesunsu nchia me mpanifo me yensa bi on se wo fidie wi so de me nya bedu a ye won mpanifo bi wo wa ma nchia wo a na je se wa ma djube de bi kura Bishop Adonten Boaten wo USA Virginia wo Bishop nyame sawa no so pa Wednesday this week ya Wednesday no day ni birthday okay nyame yeshira no wani ba hu na we simple nkole kwa wodi mpanifo kwa wodi ti Bishop Adonten Boaten USA Virginia nyame shira no pa na osofo Kennedy Afrepoku osofo Kennedy Afrepoku so what ni din bebia social media bebia ni din ho titi brem Kennedy 1 titi brem Kennedy you be a on for program when dia agro kra anti no nyame hira no normal ne kwatente na osofo computer man so misre urade hira ene ahoden de ma osofo computer man so nyame hira ne pa ti ni aba bedas yo odi for we there wa checha wo mo enyina de na ne ye bo edi alliance no yenim se ba no ye amamre anase se de ni ye benefit aka se akwada ene panyi enya asem ye den akwada de
wodi efom nanso yenhwe papa honorable Kennedy Agyapong ene ye papa Captain Smart said ye womo ensem no esi ekọ ekwan a honorable eba bonten say amfa say wo yobi a wo bebetia ne naso na wo yobi na bebeka bibia oye bia ento yi ana say etochema wo kwan bi eso a how I will respond to who nipa no aya na ye the right way and because ye hwe na nsem what the Captain Smart mfonyi ebebetna na 2 TV so and just wo sere no no mu won certificate bi a wo de eba ya just wo de chesem na fake certificate and wo de equal school and na so am se am no ka say de ye papa captain so so be respond to no no ni video ye kokko hwe ya just wono so abebo ye Ra Kennedy wono so na power eso ye hwe ye papa Kennedy how are you responding to a issue na the best way ana me da se o se ewi ase no obia wo sede okana samofa okay ena obia wo sede ewi ase no entafo kora ya wo no esunwe kasa ena sunwe kasa entafo bi emenimo ba ko kasa nya ba ko kasa eso kasa mu a oh atikuleta debi enti no eso biara sede oye na ade fa debi ya kasa abo bi ti se kraman okay eni ya ginamu a ade ya ginamu hu a obebu nani a obekọ no kraman hu a wo no po ono so na die no no ye nyina ye nusi ya papa Kennedy Agyapong yo bi a Ghana ha no asem bia be ba Ghana bia no papa no de na no tom sure even opposition ya ne enya papa be kapa na ban mu fo nso obeka ya ne enya obeka on say ya papa Kennedy kura na so na ma wayomi as wo yomi ensensem we ni ade nyina ba ni ade ti no wakoye obi a sana nature sana otie tie fa ne sa yeah but me no ade ba ko no say ye be fa no sa but edu ba bi a on say ye nkenko ba bi e hodo on say to da bi a wo kenko ba bi e wodo a ya na to da bi a ensem bi a ebedi a kira ba no ya na enye me no da bi a me papa na sam me ya papa Kennedy so fuku nchacha me pena samopa wo hwe anas ni peya Ahmed Swali me dase ni issue ba ni ade a wo hwe ye na bi ni ba na de na ya papa Kennedy ye nyina na ye 100% na de bia o kafa anas side no o di proof by okay so ada say it ye mu proof say sabi o so fuku nchacha untu me me blackmail na sabi menya bibia mawa na de memfoni ni ade ba ade a enam so a memampe e wo ye papa Kennedy Agyapong no wo ka bibi fa soale no se enkrofo nya na ye mo no so ada se munya na mo no munya ni se on se emuna sabi abrante no so na mo a enkrofo ko bon tuo anase ekun na enkrofo de won so bo ne ade ebo ye papa Kennedy Agyapong no eti edu ba bi I say one joy FM issue no aba so ada say me da say one say ye papa Kennedy no obetumi a kire na dwen by nipa bi o wi ase bia no e wa adofo esan wo de atamfo te to da bi na say o kasa na wo ka ko de do a obi betumi edi bone eso unkasa yemu no obi fa unkasa yemu ya bone de show obi to be fa unkasa yemu ya bone show okay and we ase no so ko nse won prison won wa threaten and ma won da prison no mo bon trene keke yeah on dos okay say bebre kwa twen na abehunu thank ya you chewa na ene na chese wada nyame ase santrene no ye aha ade anchi nipa no kwa de ana aka ye na ye tie nti na chese wa na ebe so thank you so I say it will ko nse won mu a mem ense won prison makọ wa akọ ya asole e wo ho bebre eti wo hwe sade ye enkrofo bi a woni obi nya issue bi nya akasa bi a wode na no ka bibi a enyo no kura no ye no wada wrema ne 5 years
obi dem 10 years remand eti asem ba obi abetumi a kire na dwen by any threaten influence. Okay. Joe, now you share in response to said the papa captain so about bontia. Waba responding to papa Kennedy Agyapong wo hu ne say ane papa no na wo no obudie no wo bu no pa still obone de wo ho no nanso so ne nkasa ye bi wo ho no na first no nim say ko kasa de ma wo mo ni bi ba wo hu say no na nsem a wo kan ni nyina no aya na dodo na no fake enam ne dia wo de ba bontin say wo ko suku okuta document Christian for set na say ni nyina enya no kure ena nam so ma wo ka say papa Kuffour ama no contract of 80 million year contract awode eno na ama natimi ababaye penyi ewo meyi wana no ntina ama natimi abaye obi a wo ka na se wotimi kasa ewo bedwum na ye obom ponte ko nachi 19th ni mu onom na enye sing ena no wote se de captain or responding ya wode papa Kuffour ababa be fra emu no amadodo na nso kasa asa afede dodo na ni baba papa yunzu ka papa yunzu de agoyo obi a ye nheda nte na no kasa Kuffour so obedi ni president bi kokoti na efi nyina no ye nheda nte na no kasa dodo na nso fra wode na nsem one Kennedy enya fro Kuffour no ntwe say na wo no response no eno na waka no say o man pani Kuffour minimum ne pa me penasam or whom he and the age pa in fact na or you be or no or you cool so I say it is sabi and send you on a bar what did you be shemwa yana a do baby a behagen I dream a behan say also or your penny I didn't see a crown and Kuffour be baby and say and no dear one all my information be so that say all my information si bi anan say bi owa if in the camp and na eba na yes na sabe previous sabe o nipa bi a ense so o anu kotia o mampani Kuffour a na o anu no ekwa kotia no eti no ewo no sabe memi no nye ntokwa eye me no mi no kawadwen na men kamadwen wo de no to nchen a contract so fukum chacha material am contract now we am ready contract no NDC ni MPP on fa contract e makọ okay all the contract be man e wo reason e no be nam so a on the contract be man say bi a ye ba be to aba ye be to aba na bi a so fukum chacha me magina kum one party no party bi a ye discount na ye ya wan Kuffour bi owa won do nsika ebe boa sponsors I won do nsika be wura party ni ebe di akire eboa eye niam bebre ebi say be ye almost be ye $5 million okay so that say ebi say be ye $7 million in this kaketwa no dia be wura all di be wura mu a nyame ya adom na sofu kum chacha kum one party member power wow sponsor no me nya kwa o se me ma obi yeah ese me ma contract say Elia so for Elia and sponsor yenya sadi atie bi ana ese ono so ye push no ya ma the contract say the be ni sika wo di shemu thank you next can okay yeti contract ne yemfa mu obi kwa Ghana ha obi ene wo no a one support NDC a NDC ba power ya ma the contract and obi ene wo one support MPP a MPP ba ya ma the contract contract yemfa makwa eti ansana wo man pedi Kuffour onumanyamfo eti se contract no ebe me ya papa Kennedy Agyapong no na Kennedy Agyapong so sponsor ye okay odini sika ewura mu adi scam sponsor right se obi elusu one election ya mini aba enye nyame ni nipa ena be chichiri nipa no wra nipa no tumi gu yeah one election na abi so man pani mahama elusu election we say the office ye easy man oh okay dabi wonu ska won say no ebi kura to be kwaji loan e de bebe shem MPP be shem okay sadi abeya obeba power eti wa ama power loan no kwade ye na ka
ono aye betua wo betua interest account obviously nanado was standing first wolusu first and wolusu second so I say edu ba bi kura so nanado ne papa no madwa pade bi e wa burochire waton yesi ebusua property ni ade waton nanado no na mo na nkrofo se woni hwe enye easy eti wo standing baako na wolusu a mini wa bare eti na edu ba bi no obi lusu a every day one na wolusu na ekodu be 3 months no ana aboso me yensa no ya na aban ne kura ato ne bo asema opposition na wolusu no won say ne ma kura aban ne to ne bo so ada say sabi o sabi won di nkwase asem kura aban ne okuta tumi ne to ne bo because sabi yes say aso sotro mi no thank you nipa no wolusu washwiska wase yakoche ne nkrofo eden ne be so omani tokwa me bi ensem fata yeah wo de ye to aba we ya ye wie ye ye ka say NDC aluso no nanado adinkonam no baye day 1 atu be ye na bosumi mi no na bosumi mi ensa na Ghana enyoyi so ba kaya ofa ha ni tamale no mo hwehwe ties na ye gumase for demonstration just yeah edin ho agumon yeah na obi aye one NDC for na one because sika on say no enye easy eti dia mekan si so an say o man pani Kuffour o ma Kennedy Agyapong contract o bra onye bibia on sponsor o ya na ja aban ne ba no wanya bibia from contract eskafo na du osika sukure mo se say dia mekan te say NDC mre so mahama tami eskafo a ondu osika wura mu nyina ashe safe na obetu ya loan afi na obetu ya interest no 4 years emuchi enti enu nipa no onya ba aban mu bie mu dia na je se oba beteneka thank you sa onya ba aban mu a ese soja ni awakotire ni aba yenya pasna na so turo mi no de opeso o try wo hwe yeah opeso o try wo hwe because asoja for training na different ono so ba opo bi try na eti no obi elusu election baako na olusu mienu na oba power oh jai aya wan yi akure nu obeti ni kanyina ne nkrofo nko aso no obe ode contract no ebe me ma ebe interest ne betimi aba o akache so ya se ebe ko go die enkoko na eti ya papa Kennedy Agyapong eso mfa so na Kuffour de ma okay na ye share ye hawa ye Captain Smart so issues ba fa aban penifo politicians asofo obi a won nsem obi a echi hawa aya wo kasa ne ebinum hu ne se ne nkasa ye mebo ha or fact or the work no kure e won by intonation ene a wode kasa ne ntiantia mu ne nyoma wo ye yi no eno ensusu entwa eye wo hwe hawa or present eye issues on radio and TV so asem na hu no sifa evidence captain so no the mess of kumjaja mekan say minim captain from Kumasi okay mene na ye adwuma da okay me ka say mene na ye adwuma na Kumasi no na ye wo ho no na wo ye adwuma of Force FM na me so me preach wo Force FM okay Monday to Monday na my to say radio pastor okay Monday to Monday it me minim captain e Kumasi captain so no make so no so ni de nature mo kan say nature ono so sa not here from Kumasi no na the captain so ye ya na start ye yeah okay sa captain so multimedia wa multimedia eno na won wo bibi e friend fa be wo so ase bibi sa ade multimedia so sa matumi e ka say dia meti ya na make on dia meti atesem de yese ne kasem mu ni ade kransa de wode ye ne ye de yi aduma no kra multimedia pro suspension okay baye mi no kra dia me meti ye no say nya no kra dia say no kra so dia no de ante ye ho no mu ne dia no ye ante ye multimedia suspension aha
By na me kura me se me ni nyina so ada say ba dia me so me kan say Captain Smith no so no eye nature sabe wono so Kennedy kasa no the same thing and Captain kasa okay ya papa Kennedy no won suro hwe oka eye bi Captain so eye bi eti Captain no any Kennedy no difference ni mo okay all me anu nyina no the same kwasi alanta training as again the same thing okay easy for this self fufufu eya de ko okay eya de ba ko okay sa wo ka Captain Sam Kennedy ya papa Kennedy ka Captain Sam na nye nkrofo na be ka cha Captain so ma te Captain men ko kasa stop na mo ko de bi be afelefo stop wa Captain oh wono so be ba be kike Sada ya papa Captain so aka bibia na ya papa Kennedy tia na enye opani bi na be ka che Kennedy say jaya wono so be ba be kike bi a chere Captain etu o mi enu de ya wahima magina ofidi ye kase we so aka say me so kum chacha sada ya minim me papa Kennedy Agyapong any said ya Captain so be si minim no from Kumase ai ya di be pie nkran no Captain no the same thing na say ye Captain said ye wo ka wo no kra said ye wo na bo Kennedy so e ka ne de obi a e ka ne de ne ti adenti na so oba bonte be ka wo de a e hawo ana say man like who ni say was so ma me respond because obi e ka ne de na obi ye ya say ono na ba bonte with wo evidence na wo sere wa wo so obi bia na so wa ye de wa ba ka ana say so ba ye by adenti na ekoba ne sa na akwa ye sa say one no e di apere e wo social media so na akwa ye say ye ntokwa bia say ba ko e ka no kure ba ko e ka no kure me ni ba ade ba ko e wo wi asene say da bia me ka say se wo say asem bia ba na obeka bi na bibia wo de wado beto mo a me ni ba wo so wo de ya ba na obi ka e ma ne hawo okay sabi obi enu a o ko tutu a osuro baba so eni HIV odi for mine na o ko tutu di a HIV ni baba so ne yare e keka wo de yeah thank you na ba wale abro wasuro ne se ya wale abro wasuro ne se because edu ba bi ya kiss bebem wo be kiss no eti mi ni aba di ewo mu America no se asem ba wo be ka bi obi di e ba we nso be ka ba o wo say my use statement bi o ba bi say ya papa Kennedy can be say Captain be free air condition no correct so e won kura no se me ne Captain ya ka ma me ya no oh okay yeah e ka di obi ya de ka Ghana be a fra de pen oh what you kura de ka oh odi for me de ka and here adom adom by what the kada ma de kada what bebre what you kura nya ba bi nyimi yeah Ghana kura ye de ka okay even America for kura de ka etio e ka di wo bi de ka enya bone se wo bi de ka ye fa me metene fidie so nsire no oh wakafu didi no correct wakafu bi ye didi so ada se eti me no e won kura na eye air condition line say ya me na anka ma me so ya papa Kennedy Agyapong so no ma me nka se ni we chiro se hwa papa ni obi a anse nyame yeshina no skam ne nsamugo waya papa sa wona ne dele a na dele na wona ne dele no wan hwe yi a mini aba ska mimi bi a so fukum chacha mini bi no wo betumi asai ska no more than be ye 4 5 adi apɛ information sin nyinala o mai mususu de jise wa mo bisika o be kan wo de nyina o ma me kura bo de fisika dada ni obeyi wa power mini aba na de say wo Ghana won we komodi won do so che won we didi sir awo e komodi won e do so che won wa e didi wo she Captain ni school certificate ya sabi ya papa Kennedy okonyawe okonyawe so obiti ba bi a won komodi ye de no
na ye de baye bi a ye me madwen asem ka na ye de baye 1 million 1 billion abreno titiscano 100,000 and then mum na ye 100,000 titiscano ye 1 billion na ye de abreno and 50,000 information wo di panu bi ya wo de beba eti owo ntwitwa so a ebedu ba bi a ebe ye se ready we information beba we so di we information beba sabe captain abeka se enamo mampani je Kuffour so enama ye papa Kennedy Agyapong ni esika a woni a contract a woni esika pie esika ni nyina ma no aye ho eni ade so ade ase so no akofa captain de aba captain so person akofa ne de aba so ade ase ebedu ba bi a me nyina ba ya hwe yi a ye be pie furu aba no enkoyi yo odifo we dey beto ayeyensem no so na ye to aso so na ye captain ye na ye sanso ede ne de ese to aso wa babonten aba bekasa ede afa eye enkrofo bia wo ma tukwan afri Ghana ha no makwakọ bie bedin ajese wo mo botaye wo ma ni swade hu wo mo tiri mu po wo ma dwi nyina ne se mampanyi de wo mo jese wo mo ye ne o ma de yi no ede efro na nensem o de atu dwa no eni o say there were 3 pastors, 2 MPs, 4 ministers who left for Benin for powerful charm. They took 3 V8s for that journey. The cars had numbers like one starting with JN and ends with 20. Others include GT and ends with 19, AS and ends with 17. One of the pastors resides in Dome Kwabenya, another pastor in Nzema who lives in Kumasi. One popular pastor who has N starting his name was part of the contract. They feel a Kuffour is not right for the nation, so they want to make him suffer. Nensem wo de atu eye eja utie ye papa yi ne ayi a wo de aba captain asem na okay allegations of aba wo say asofo miensa MPs mienu na ministers 4 etukwan afri Ghana ha ko Benin ni nyina ne say je so mo pese ma Benin won bre wo na mamu a wo bo sansa won se eye enyeden emfa na de na betimi aka me da asem nua ba eye sunsun masem na o kan na physical ne de wo de aba beto so wo ma tukwan akọ Benin say wo mo ko ka ho nkwa de na chese ye physical say me my statement bi ba bonten say in spiritual realm no ya papa na na do dan kwa Kuffour do obo na wo modem pa wo ye adwumaden pa by enipa bi e person na na do nsasifo me makekora wa abonten maka say enipa bi de na na do afa ba bi okay papa no onwo chichire papa no won pese papa no nani gu ase ka Ghana ha ka wuyi nkroma na ka wan hwe yi a de na mamu be ye best na na dan kwa Kuffour okay yeah man no vision why intelligent or vision pa but enipa bi e pese papa no sesifo ya na wo kan say ya na nipa be bro wa me nua ba o won ti ase o say because of ye fame and Dabi sunsun nsam no sunsun nipa na ti ase so that say Bible say John 4:24 so nyame ye honhom o won so le no so so no honhom ni nkuru enya mo na mu asem na meka so that say sunsun ma de a me sofukum chacha me say nyame yi kire me na meka me menye asofo na bosome ne na awotwe ye no bia ye ba abonten be ye mahu we na mate we ne mahu we hu me say lie no Dabi hu me say lie no eti me no de meka no na ye no kore nyame nka bibi nkire me a me meka ma beka san na nado on person o man nsa esifom so that say by on say me de ye no me tell say e spiritual de na me hu you by captain de na de me to me hu de say e physical o say wa bobo car registration number na chese ya kwento omutu no physical wo mo ala o se woni mo nkrofo na wo se ane asofo miensa ba ko do timi ka say ni din en starting the question is also woni mo wana wontimi nkan ye se woni mo mo de ba wo se enkrofo bi pastors miensa ena ye ministers yi bi ena MPs ni bi na chese wo matu sa na mo eno ade so timi kire ye se asofo no ebi wo kwabenya ba wa modin se bia ni person masi because asofo wo kwabenya do me kwabenya de se do so
enti wo kasa asofo no wo kwa benya o ntimi nkasa ya ne nipa asumasi ewe na ye de ye nim ekọ akwa bu no na enu ntimi pese mi hu sem se hu eye bibi ana se wunnim bibi e de fa eye enoma bi hu am e wo se abonte na wo memeka ana se wo mo yin hwehwemu na wo so mfa sa evidence ne all say ye wo sunsun masem ka okay ade ye wo hu na masem ka eti na ukoko to ayenka bayi asem ho yenka sunsun masem ho yenka physical eti physical se wo bi catch na so fukum chacha say nipa be 5 6 7 ade wakọ aduro so anase minimum won won de wakọ aduro so won peso won kunwa eye physical yetumi vital ama utuno statement ama nipa no utumi bobo won din ama yehu no kora ewom sunsun mu de ye untumi nyesa so obata na se ya sa ye physical dia ubetimi akwa control statement abubo din ni abawo mu eye physical no say physical no waka usu ni mo me nim statement na de tie de by me de me bibi example so fukum chacha me way na me ye example say bia nipa bi de wo boss so fu elia awu de ni ekwa aduro so say microphone no de so fu elia akwa aduro so no minimum won metumi a chile say nipa no say no minimum won na won de so fu elia akwa aduro so so person kokuna no, I think say a physical thing. A physical thing. Enti wo na waba be ka say woni mo mo no krampo no wo no abosifo betimi atonsa afra wa ma waba be tro eye wano asem. I didn't see the instrument to yen from. Enti na say ye captain say abosifo 8 ya na so wo mate e wo so mo ntonsa afra no kokko tro statement. Menu abaye. Abrosifo adwuma. Ghana ha. Enye sofukum chacha na me be kira abrosifo adwuma. Dabio. Me no enye me na me be kira abrosifo adwuma. Ya wo memu a enema bebre kura sichin captain die die me no ade se me hu asam no ade so san ba biem yeah o me bie mu o me thank you say die me to me waka yeah okay I say wonu obi kasa na unti ni ye mo kind of professor come again pardon it is say captain come again or pardon okay so that say me to me nchele by me about the woman say that no me can be say I say you want crofo better na social media any TV ya wo Ghana so say o ne asofo bi ya na nteda na won kure kunkum nipa da ama won akunkum apemfo bi da akunkum nipa da ama one guy bi a na ye frɛ no demon breaker yeah yeah, demon breaker. I'm a demon breaker. Ever my statement to say, when you monsoli mako be 25, I pay for shasi. Some demon breaker, the next second approach is watching the data. Okay. By Saturday, we go see say, Uncle see who? Prosy for TV, WR, every social media, et it. And so much one a movie. That I'm not moving on to you. Boy, you back kind somewhere in him. Sana wo face say, "Wo pobi o ye kohwini ba ko panswa, what did the demon breaker? Why you kohwini chi wo bia wiase? What did the fun na me komo de no? Sana wo face say ya papa Kennedy Agyapong. Enhira urade ehira ni sika wo no. Anko net 2. Na onko keka sense na. Ya papa Kennedy Agyapong be pide sika no ama wo. So or expose ya so for that's by your papa Kennedy Agyapong sika na nyame ye hira no that thank you what the men yisia enyankan mobrofo onwa enibi and what this is sika no mo eboa won so adase sa di mo breaker yi and one way come di won fu and the quarter 92 aya expose asade be ze expose. I want that to do so only my software. One more kum nipa. Enu moja. Any the kika on the idea. Out a big kura say, I pay for kura on kumbi. A video war. Ghana police service to and Safro. Eti na make say, your police service never on.
Eyale. O si ensa ne yare. Oh, we hear deliverance. Odifo, na me say no ye anamontu a enkofo binum etu di fama mpanyi enwo no. Den na wosusu se wo mo betimi aye de aboa masa enyomo ne wo mo manipulations anasa de wo mo ensusu no entimi emmemu because Anamon be ya. Se ba no se ye ebinum pani wu anasa ebini pe no dan for na hwe ase no. Den na wo mo be mampanyi wo betimi aye de aboa sa nyoma we no entimi enye de ensi. Mini aba ade aba ko no say Ghana population 30 million population. Na ye you say we your man penny. Wona. Thank you. Ghana drapade nyina hyewonsa. Sika nyina hyewonsa. Soldier for hyewonsa, police for hyewonsa. Mini aba. Man ye wadwen say uni tanfo. Efie nkonwa yedie wo ekura asekora no. Asuna abusuya ayuko abusuya bia na abusuya breakthrough de ebe de ebe. Wan hwe ye ne nyame ni wafa wote akonya nso sa na onye stroke. Wote akonya nso sa na ofu ahye. Na wo bia to wadu obodue ku. Eno de ewo ho. Etitem bia no. Ewrade de wudum pempenso bia. David tamanyame epeja David no. Na nakanfo nso edoso. Eti na ma David kura kan o Psalm 69 verse 4 say Ewrade onwa a time kwa edo so chi mitrimi. Psalm 69 verse 4. Bible say David can say onwa a time kwa do so chi mitrimi no. Na David yobia no ye mpaiboni. Na David yobia na wa bin wonyame no ni mpayebo. Na wa bin mu wonyame. Eti David ekan Psalm 23 say Ewrade ne behwefo. Oma me de wura from adidibia wo ja me ko nso on jo de me fa kwantre nso ni dinti me na bosu ka bi bo ma me suro so aga se na ba ne poma ne chiche me wre wo wi o ka bi kura to asa o to me pro e wo matanfo ani. Thank you. Psalm 23 wo wi Psalm 27 no sa be try the Lord is my light and my salvation, who shall I fear? And wo wi no ba Psalm 35 Ewrade di wona me ko wona ne nya de enko na di wona me ham wona me ham ana oba ye ana oba kan Psalm 86 verse 17 ya me won senkyere ne Ewrade yensi me yie na matamfo wani ho ana oto Psalm 91 verse 7 apem to me nche na opedu to me nifa enka me mani ko na me de behwe me ho abone fa ketua Psalm 118 verse 17 ana oto be choye verse 17 and say I shall not die. Other Psalm 118 verse 17 and 117 was I shall not die, but I shall live. Thank you. David Yobia, none empire one or den. Now Bompaye, it's on my penny, Nana Agodam qua a Kuffour. Ghana man penny, a Christoph one Mompire Mapapano, a Jimmy for Mompire Mapapano. Frasta house war yanti prayer you can say group na ye mompaye ema papa no hwe menuaba enka obi nko na o mampani ejina baabi ekasa sa bedwam na wate ahwe enka obi nko nipa be no wi ase awoni adofo awoni tanfo obi o wi ase bia adofo watanfo enka obi nko kora na o mampani sabe manu sisomna so na wanye stroke na wayale so that say nti na say empire boni ade a say no ne ade wo say obi anye mfa mama mpedi. Thank you. So that say thank you. Say you say okonfo boni ati kulum no hye nkom boni a ono so ebi kan it o man pani no da bia e so bompai e man yo odi for we dey beto a yensem no so na video bi ewo yakache ahanu ma chese efa ye papa wana bo muntaka ene ya papa Kennedy won de se video ni mu no said de na wo mo etwa ede ebo mo ho no awreho na chese asefimpa eye na ansa na bebusa ensem ede afa ho no moma yankom ne yankom ko hwe sa video no emba na ye ba ye beto aso Now, they don't listen here. I'm ready for you to watch. Listen, I'm ready for you. Let's go. Let's go.
for Mama Papa see a BHS, ye dear Temana, Boa nature, and someone to say, and say, Emphata, a free a year, honorable, you were at the Eba. I just say, as if him pa a year. Now, answer now, Mema, a would you for Akasa a day after a year, who no make kind of SM. Ocha de herbal center and I saw ya sin and my dear Jumedi no eba somo abre ene abribia ocha de SM yare biara Howard ya krankwa ete eye wo so say ye diabetes ye syphilis gonorrhea candidiasis oba wa himfio ho no men kan wo ho no men nye bema o the boss so na why wo low sperm count wo bema yi wo pesa won fa long journey wo de ene short ano he ya pe long journey Ocha de SM for the number e was screen no so na ene na entwetwe nkomo betimi ahu na cha kwan so wo eye enkran na ye biemu so no tamale na woni no etimi eye den edi enkita ho na ayaresam etimi aye wodia na ye ba eye odifo eso prophet amove wo hwe se de ye papa no mu a wo mo eti machine de fie ye nim se wo mo de wo mo nim de Womo shemra womo boase de be ya wo manyi nyoma betimi akoye na womo etu ayampia edema eye womo enwe den ha betimi aka de afon sasu ne eban a womo dan na die no eye ne kwan so no ne den na eye emabunu no anase youth no so ehwe free eye sa ne ye no emu amini aba meda wase bebre die mekan se nipa yi nipa the onwe ye no me condemn the all year no me condemn and nipa ye nipa so fukum chacha me kuro bi betumi ato ye gina ye nipa edu ba bi na se won control on can say thank you bibi sa e betumi ato so ahwe ya papa Kennedy Agyapong a o yo bi a o wa akoma and muntaka anenye sa wonu so yo bi a o wa akoma sa anya first time ni o we atosu bi enu aname nsa I am sure ya. One day, Parliament one no. Ebe ye Zuma. Any one shem konwe wo nyina on bebu no. That say on say ya papa muntaka no. Sabe. On say wono no nani adibi. Oyobi anani aden. Eti no yese so akowuram na aso mi no kontokwa. Ya na ewura enebre eti o mi no nyina no obia akoma e wo soro by the all ye no de men ka say ya de pa so that say because you say ye no leader bia no ye hwe osusu ya leader bia ye hwe bibi wo ho eti bibi say si a e wo parliament ya na nhye den ko ye Debbie. Na no crampo no madudo na ewu ne say they don't qualify to be a year honorable so mo ensem fata say ye dey honorable dibia na ebe mo because wo mo suni wo mo eban no because of obi ni ya na say obi ebufo obi be show obi nti no nti no say nipa no ni dwumedi a wodi na so ani ani suni na koma nti ni kwa say ye dey say dwumedi ni ma na me kan sa na wo kan sa enye yi da sabe edu ba bi a wo bi ye sofo enso du ba bi a ni butu bifu wo bi ye sofo edu ba bi a bufu to me ma na to nsa ba eno so nkire se me kondamo enye ba ye nipa no edu ba bi a ye nya ohyeso za wo bi ye sofo a na edu ba bi na bufu ba na wa ya ade bi ense mfata eno nkire se nyame mfrɛ tie ni ye eno nkire se nyame mfrɛ no nyame de ya wafrɛ no by that moment no I want to be in control. Nakoma, ana ne ho. Eti ye to be fan no kase. Sofo bi bu afu. Sofo bi ayes ay kasa wo ba bi. Eti no sebe. Wanye nyame nipa. So ada say, by edu ba bi a. Ze Yesu kure edu ba bi ne bufu. Watwe ba. Aso de mo de hwe nkrofo. Ebufu ho. Na Bible say wo bufu a ma mo owia. Enkoto so. So ada say, ebufu beba. Bible fu ne ba ye na Katsina Wunyankopon say, Sam social way, Shameden. Na Katsina Wunyankopon say, Jack, say to me, I'm a crew one, and Pabe Honko.
enya de mepe de open yo sa bufuo na eba no eye kuruwa eye amane na eba wan hwe yi a wo bufuo betumi abɔ bi amane abɔfom otofom a wo wu ahyew wan hwe yi a wo bufuo betumi destroy ne yema bi a atire no edo bɛkɔ afiri ase edo bɛkɔ ba bi a yɛn ensase yɛkɔ enti abufuo de ɛwɔ hɔ ba ubufu ya okay wadwen straight ko okay also obi owa mami yusu ni say okay abufuo ne ba wankasa ne mo nton ne da abufuo bi na wasa wankasa onse bi wo ho no mo a ignore na ko ebi ni wono mo sa obi an said what here nature okay on some example bi kire wo enfiti ase say ejinamoa ohu ade a obeku na so kraman hu obeku eti na ejinamoa ne kraman di owu ntam ye kraman sa ejinamoa wo hu ya pe no akate na ni who say twa that is okọ kraman hu a afa no obeposa eti kakra bi ana kraman wanya bibi eti en kraman ya wo hu ntam nyina free bibi odifu yeah okay wo free bibi one say nipa Tembia, Adia Kakrebia, now cook what Anna Wofu na. Minua, am I Adia? Alonza, am I Adia? Kakrebia, na Wofu, na Wofu, am I Adia? One she ya one day, Minimobia, Nabufu by it. Some of a BP a duro. Okay. Said there in our one family. Now Bufu by Casaka, what off from an one. Said down in our for BP do. Eti eye mo kan self control. Thank you. I was so and baba by so so. Na ye share a video no said any papa mutaka edi eye wonabo atema na tese nkofo e pata eye wonabo Kennedy say oh won twa so. Ni statement to make yen say I'm not done with you yet. Na wonabo so obi a she obufo no aka say oh sha yeah, one of bet me about out about the retaliate and also bet me on 1 next meeting. Only on of women, make a one about Kennedy. I see an on yet done with a young Muntakayet. And in the statement, or yet that brofono for flu and a for cheap, so I'm not in your persuasion. What do you for? I am Muntakayet, also one in the no better back. And I make us a Muntakan once way in zone boy. So I say. Eti na me pese me hu say eya wona bo o so won fie no and any kwanse wo fie. So chaso. Okay. Because Muntaka no so na wonjo. Wa yenzo wo boy. Eti wono so na wonjo sa. Okay. Eti no se wo tumi chaso. Wan say do baby kura hwe video na. Wo de so obetumi ase abo video na. Aha no program ya na enko ye ma. Engineer say obetumi aba boma ye papa na won hwe na ye nsanto. Okay bi say me pese obo ase bi ho. Okay. Aha. Ya mo share video so no so enko emayen aha omo okay, what mean about? What was said a video no? Maybe a video no. Ya papa Muntaka. I can be crash papa Kennedy Agyapong so ne maame asede na no dem pa. Also you should say word no. Sabe no na nya na me maame de. Aha, so but you should say word. Eti no Muntaka no. Oyenzo wo boy. Ono no so ne won ju sa o. Eti won me no fight no de. Say yes soja pa de ya. Na I say ko pass ro abofo mo be pata. Yeah. Enya de say ebe ju sese. Yo. Na odi for we de ye betoa eye ensam no eso ebie na ye free one mo a. Ye free eye one abosi, wo mo display one mo a. Ye mame agrada. Ye de nim se mame o ye konfoba. Ene nyame de nensa aye de aka no ena sese no. Waba eye nyame emu a we dodo na nim ne se o ye evangelist. Just a wo be cancel pan wo be boa
emenya me som ana say Kristo som no etimi abo atwe eye wo mo wo o mayira no abenyami emu na chese wo mo so etimi aba behunu ehan a wono so aba behu bi nanso so ye nyoma bi e wo hono mo ana say videos bi wo hono mo wo ya dodo na hu ne se de bi ye ma mi die asa ne nsakra ye mu no nye ne papa mu a enesa na video ba ko ache se ye Efesos ne gane ye nua Aishamodi ntokwa ku a wo mo eku ni mu ana se wo mo kokopo ye ma me obofowa ye reverend obofo ne yiri edi bebepie mu ebi na no mu na che se ye ma me all of a sudden hu se wa ba be video ache se wo sere oguta ne glass wine glass ache se ene drink egumu na wo nom na ache se wo odi eye enkofo ho efo amadodo na akasa ede etia eye ma me no na ebusuafo yanko hwe ye ma me ni e video no emba na ye hunu eye papa dwenche efa eye ehun se ye ni dwumadi a wodi ana se ne nsakra ye mu no esipi anana because also was sacrament no eni kwa se bibi wo hono ma wodi ne hu ehima na ye go se video no ba ne ba ye beto aso Sesa na ekoso kroimu ene de kroimu de nyame uye osabadwo samu okrom social media no so ye kekra e ba na yo when it's coming is doing abo zage abo zage hey some wokrom how and some sisi and some ha most of the sa hey me agrada ye hwe ebra wo sesa ye ene hawa o display no ho e wo social media eso obehu na nya wa sha atade na wo de ababa beto no obehu na we ya kan na say crampon tell just one na brown one sensem wo mo esori ye just wo all kasa ne nyoma bi a wo ye nyoma wa ye dia ma obi ebra na chese wo behu nyame na wa ba behu nyame na se nipa no we nya asem crampon na with me the all things no reply nipa no na sem ba say what sorry why did the can free na na no dey say waje enti waje na say obi nsusu ni obi anya na ase na wo mo ku social media so na with me ba bonte we be da say na social media so ayedo na bozege na mo say dey na ekọ like yeah how are we reacting no enunti ni ebetimi akasa ne nsakra ye no enya bro ana me da se me to me nkase ne nsesa ye no enye re by the bia ya asofu kum chacha me kan se won ya no ya sesa che ya dia sofu madi sofu wo ebro 30 years ye wo mu certificate e wo nyame so mu nyame adwuma mu ye nim bible no ye wom nachi nanim ba ye mami minu ba I think say osisa ye no ba ye koso me miensa na enani eno nkyere say obi sesan so amane nkasa okay obi sesan okasa by Paul can be of 1 Corinthians 6:12 was ye wade nyina nkwan enye nyina le fata say wo sesan fofora na obekasa won kasa ye ni nyina nkoye de afanyame akwan no de afanyame akwan no na eso obi a waba police mo foforo so aba police mo fofora ye wo training ye do fam ada wa chen so a ye wo training ye do fam say we dey mama for we example just short wo hwe police ni ya akronfo bo ni tuo wo kolebu nchen wa young guy no constable was say also oba police mo no enche ye be bosome enwoche nje akronfo ni bo ni tuo eko no
Sa ni week na kwa na awotwe mu no, sa na awotwe bi enu mu no. Awu say vai ne ba ko nso a na ekowi ni ba. Ama akronfo aye an Roberts for no. Akotututuo. Sa policeman na what front no. Yes, we inspector and sergeant. But also no experience in obu na konya no. And or die. And the 20 na so. Experience is the best teacher. Da bia me ka say, ya ma me agrada. Sa oyo bia, obetie me mafutu we ya ka beboa. Sa me na anka ma me no. Ka wosisa ye kora na so wode no sie. By 1 year. 1 year. By 1 year. Bosume watching. That one me kasa no one kasai. Na nkrofo kora afe maame no. Okay. Ne afe no. Ya ka say mpa say ko for background wa sakra mpa ye hu na che ye. By on say da bia me kasa wo ye nkwan na nchi ntwamu a. Enchi etwa enkwan ni mo no. Ya kasa kwose nsuo befrɛ mu a. Ye nkofa epunsuo emfa megum. Epo ye nchenchen. Eti ne friend C. Adam kwan na waye no enchi etwa mu. Kwase nsuo bra. Na ne epo nsuo na ne abewura. Ana wudi soja ka achi a ye ntai mo aben. Police car utumi kwa aben. By soja car se wudi echira ye ntai mo aben because on akomanye. Ni edi kan say ya ma me agrada ne nwa ye Ghana fo ebi nwa yi. Okay. Se sika gali na enkrofo pempem we ya woso wajibi sika we ya wajibi sika we ya enam so me papa nye stroke we ya me ma me ya say enti no na enkrofo atamo ase okọ to no ke be jeli no. Ale nyame afebawo ale urade adom Watimi anya utie di so anya se ni ya wo ye wo TV no so no ade di ya wo ye wo talking point as den you know say talking point me da se di ya wo ye no wo TV no so ni social media enam so a ema ni e bebre ba wo ho ama nkrofo soliti awa eniye ni doso eniye bebre ba wo ho ema wo nya o problems we no wo firi mo no case no ko enyo joye case no e konkon ho case ni nyina enyo joye bola suja eti wo firi mu kakra kra ro enu kwanse wo be social media e ba ye eniyama bi e be yi nkrofo ahi enye saa obi san wo secret bi wo ba bia obi pejaba obi wo wonsan bi wo ba bia obi pensam no asene ba ama atamfu bia owo mini wacha no wo nyina be pie samene na same sofu kum chacha samene agrada ana bi na bitu ne fo a se bitu ne fo a kameka den say e too fast. Ana so hu ne se woni futufo ana se wo mo mutu no fo no mo ma ne hu se ne o ma bi se wo se wo jai menka so woni futufo sabe obi tu fu ko be ngum obi tu ekonifa. Okay. Sabe na mi tu ne fo a ka me ba bi a wo de befa okay e bia de o tu ne fo no won tu ne fo mfa ne ma me kan ho okay e too fast sa animanim ya sa wo so me ensa enan na I say social media agudie ohuro we so sabe wakwaje ne car na free na brown yeah wakwaje yes sabe the idea one no and odie so I say thank you e yo no ane dia yes ba bi odwan pe e mo di ni fufuo esi ono ane wakwaje ne car ka no dia nya bone sa dia wo fi se wo di ade ama obi a na ade a wo di ama obi no sabe nipa ni kaseti ya wa na ogu ani mo ase a kanya me som no ani Kristo som na ewo mo ne kwara ka wo no wo begya ya ma no
no ne ade adodo eka ka be jaya ma no aka se nyehwe ma ya ma awurade say yeah Colossians 3:23 wasi bibi amo ye no mfuru okira mo se mo ya ma awurade mo nye manipa eti papa na wo ye ye no wo ye ma nana man nana brown bai wo ye ma awurade e ma awurade tuya wo ka ba bi sese na wa kwaje kan sa ketuya no nya bi tuya wo ka ba bi no sa ketuya ni na be reverse okay yeah ebe reverse am nya me ketuya na wo di tuya wo no waje na de ese wa nya ni mo nya why dabi say yam na because mami agrada nyami o ska nyami ye hira no o sika our properties say kai ya wo de man na brown wi say kai ya ebia akoso na ebia 300 million okay say 300 million no na 300 million no na agrada ekaso beto mako 100 dia obetumi ato okay betumi ato e wo mu sai eni amabia na brown no eye no enye ebia wo hye wo bufuo ebia wo didi watam ebia sabe medabia asofukum chacha na kasewe obi se nsuo ma wono mu a se nipa no ye onyankopon sa wo bi to aduane ma wodi da menyina ba bi mu nidi mbode da wona ne ntam kora ba asam a kai aduane wode ma wodi kai nsuo a wode ma wono ye ya won krofo bebere wo wiase a oni nkaye obi wiase woni nkaye bia so te sa aboa okay atisa ponche odidi wia no de na no etwitwifo eti na Yesu be wiase o sa atafo bi yade ba ko de bai ana obi sa ba ko no se ne nkro na aka no we na ye Yesu ya so wo wiase a na kodi obi ye china na obi nante a na wo nipa ne mo oduan di da na wo mo watade ye sheda na wo mo usike didi da opon de be ba wo ne ntem bia sebe suyenyansa men kofa ne mo nsem nyina ama tu be dwom da sa nipa no hwe miss of kumchacha obi a wa mama duan ye di da a wa ye papa bi ama me da no ewurade men parliament so be ye bi boni etia sa dia me no wo ye kora anya wo de ma twe me ho brew na me ko etie wo mu se dia na no ye no enye by kese agrada evangelist Patricia ese ko putu girl no wrong na wo ma girl na nkasa ni ewu ne ho sai wo didi matam o yemi say by kai say wo onu again na espark ka no kwa wo be wo se ka wi e agrada na nipa we so na minyaye so ada say eti me no ka de makan say kense say ya ma me Patricia esi edu konfo agrada e kwaji ka no esa di ba social media de nkraman ebe bukem enkraman enyo dabre eni kem eyebuom kesese ko mage na nkasa niwu na on se ewiase maye papa mo yese bede na yeyi eni sumina so maye papa mo maye we yama ene de odi tua mekadi magia ma ewrade na awreto ye ne dia wo de ka no enye hwe magia ma ewrade ba so kwaji ni say esen no du enkraman gumwa na enkraman na wa no du agum no aketua bi enya bitu ya wo no yo na abusiafo ye betoa eye ensem no eso na ye video no ye ready ya kwankwo hwembra na ye ntoa eye eso emfa enka eye wo ye kwohwe ye mame agada video ne ba de bia na de ewo ho no so no ye de aka eye eho amamu sesa na ekoso kroimu ene de kroimu de nyame ye o sabadwo samu okrom social media no so ye kekra e ba na yo
when it's coming, he's doing. Abu, it's again. Abu, it's again. Hey, and some walk from how, and some sissy and somehow. Most of the sir, hey, share a year video no na ya twa ensem no eso a na ya ma myself acclaimed queen Efia Schwarzenegger you obi a just one de nyoma ekoso wo mayi mu de just say they trending na yi de bibia efa no hu wodi nanom abetu mu ebieza so hu ni say nyoma ne nkoye nko ade na say obi antimi nka wo no de wobeka ede amanum na wone Aisha modi akasa ma yese nkasa bebre so de mfunso nyeden empemu de biara eda na obi ni mom se asema wo kan eye ne no kure sema na se ya ade a wo yem se asema wo boss so na eye because of wo kan de yi eye Aisha modi ehi wobi entimi enchem na ye nua ba ya na ye mami di nsemo etuja eba na se Aisha modi ebebeka se wone ye mame eye Anika apel just wa ye wife of Chambe Kwame wa mani sika bi that was in 2010 ama just mame no enya de se watua no ebesi sabre yi na no krampo no okeka ya akoko si se just nega krampo no wa man amount of 2000 Ghana cedis and we free on one kasali pem ena dem an na no na chese fia ete ye na no anu no chese na kuma ehuri a ene se ada bi o ma mi pa de na wo pa kire wo pa kire se de bi o na wo hwe mi ana se den ana se chese 2000 na me wi krampa me no ma india hem krampo na chese masramo mun share say video we mame a serious allegation okay a serious issue share video we mame sa police if one chi Efia Schwarzenegger week ya ye ko wura mu mi ameko police headquarters hey ene na yeah mi ameko akoye complain mako police headquarters na o ma be ni yetemu a ya na edu ba bia wo bi kura ye koronfo kokoro no ba na wo no kura tuni aba social media say me tuni kokoro no ba na mi kunkum nipa na wo na mo free so bo kwa chi akoko akunu akoko ko bi obi body na am dey achine di na kwa kotu yanchi no Efia Schwarzenegger onye above the law okay dabia me kaso gan wadi nkwase asem Ghana ha ache okay oh ya na wo kana bia wo ya wo bi se na wo di na tem na onu na mo ye han dabia me kasa ye wo Ghana han Efia Schwarzenegger di ahemfo wo Ghana anyina atam wadi o mampani Kuffour atam da wadi o mampani Mahama atam da wadi yam na agodanko Kuffour tam wo position wodi na tem ya papa Kojo Safo a ompe no ho kasa koda wadi na atam da na say police girl we and obi di na atam a ya na mo de wo ko apai say police girl we na wotumi pa aba kicken somebody ade on na tie da bia me kasa wo Ghana ha se obi peni jimi a na wo peni kwasika semodi a na wo de na wo akobo NDC ana MPP Ghana ha say do benya support na nkrofo say do benya support because say no obi peni jimi a now sabi o mame kan say ya beka say na Efia Schwarzenegger sabe campaign ni ade yakora wo yi bi ma MPP awa by the power sabe police penny no ate wo any de o ma wo nyina ne ade aban de wo aba ya chini ne ya why na wa kudo ye beja ana wo police penny ni kura abetam to se yankwache na kura wo no office wo ni minister wanu afia na office wo ni MPP wo ni penny bi oh lawyer bi etie nkosi hu na ke ya dia besi ba bia minu ba na ye wo memu a na dia ni ba bejina na na be dia week bia na menum wi minu ba me say twa sofukum chacha me say
But more than share video we mame. Yan tia fia swasnega. Yan chena. Me ameko police headquarters akoye report. Na odifo ma dodo na ka say even how wetimi aba bonti abe ka ayesa asem kura mpo no wonsem fata say ye akwada ye pe na wote ne nche no kwa ye makwan ma ne titim because enya tete pa bia na wode ma eye enkwada no ne ne ye ni su no ebetimi afete eye enkwala na na me nua ba on say obi ne ye ni su no hwe da bia be ka say di odwan te ye no sa na na bate ye okay sa di aponche te ye no sa na na bate ye etu ono no onam wo no daachi bia eden wodi beja ne ma okay eden wodi beja ne ma me nua ba me di eni wi na asem ni nehia me o ye chena ya de ne be kwa lab say we no because ye dey say nkwada iti ne nche wo nim say bia nkwada so wo kire wo mo ana say wo mo ko bi say ye chena na ye de ne kwa lab be proof ni moja no okay a kire say wi wom so okay kura wonu bi ana nim akan ye wasi cocaine ni wi wono eti ye chena ne ka de ne kwa lab na proof ya test eti me de say ya miminim girl no miminim no meni na ye adwuma da e wo kasapa FM okay meni na ye adwuma wo da sabe minim sabe ya wote ye eti nsam na wo ken ma ye mfa no ayi mesi ye no kore onu wa na aka ye no kore eti no kasate so obi a na dwen ye adwuma o kasate so obi a ya hwie krasin ani patura afra ye di agu ne tiro okoka obi se ene obedi watam ena wo ye obeyew ena wo ya obedi watam hwe mame nka asamo kyerem ya na your respected listeners any viewers mo amutie mo anohwe ye data ye respect mo a afias was nigga wonye obi enchenga wonye woni pa bi enchenga na hawo na wono what say oba wa no bagaya se brakotwe oja wasem odifo na wo ha no ato dabi me tu mo say oba wa no bagaya se brakotwe wo swale a obedi obi atam Ghana bedi obi atam Ghana na ya wo Ghana na wa betre social media say wonu mu wi ehia koke 5,000 a week that police for wo soldier for wo BNI national security for ni penifo ho yan to me invite no man into any statement ehia ni biba ene obi a wonim pani bia naka wono de ya frɛ no bɛkyerɛ wa yi ne ya de na to 3 days ne ya de me court ye kwa check no mini aba ne ma bi o wa agufu na odifo say nim say yanchi nyoma bi say enye dey antumu nanso so ebinu mutimi get access to it awo manyi emu no eno na ma ye dwen ho a ye hu ye mepese mi hu say ade a yanji ntumu say osofo wu nim say wa sore enya de so obi betimi a hye ye mini skirt ana so obi betimi abo pants any brace ade aba betina asore na se uko hu say ana se ye beto say ebi ete wa asore a na eden ena na se adwen be ne emfa eye wo na tese me nkasa sofo no kra no me enchachire be na me ma members so wo good enchachire teaching some our members ya member bi no no be say pint asha satade ne dia betere so de na so oman ya ye de ye kase ane ye nji sade ni ntu na so obitimi nya be na so oman na nkasa ne ye hu ya de ye ya Dadio me say Ghana emra na e wo Ghana no edibi enibi okay eye simple and short thank you emra ni dibi enibi afios was na Ghana mu nyina wo no emra na eni won sofu kum chacha no kore pa da mi aba me ka chere no kore emra no eni won eti won to me pass social media no so ebe kicken some a won pe ebe ye de won pe eti me de me say yenye den yanche na me amekwa wo no makwa akwa report okay
Yo na we dey dey nkomodidi no eba eye na wie ya enesa dey di etwa eto se na no wukwade ya na just ye mampanyi ebebe announce yes ye COP Dr. George Kuffour dampare wono na eba be take over Inspector General of Police ye akonya no from August 1st. Just wono na say wo ye acting IGP wono na ye yi na just wo baba be di ya papa James upon benu na adi anase wono na eba be hye na nan emu na eja say na wo hu papa no esi efa di bre na ide ama no na ese efata no ama me da se awon fe da no be 2 weeks ni na me kan wo be bi say obi ti say Ghana ha ya won penifo COP for commissioners for bi headquarters ya me kan wo be bi say miss of kum chacha be bi a Ghana ye niam akoduo no any security no akoduo ne akunkum ne niam na bi akoduo ne ye hie ni pa me nsa bi me kan Commander 1 COP Kofi Boache Commander 1 and the COP Tete Nyuhono so what in the hey kromfo no wo hye tokurom oba bechew hey wo de hye tokuro nim fa bo to so obeba bechew Tete Nyuhono ana dampale papa ya ye ni Mr. George Kuffour dampale minim papa ne pa minim ni pa ana minim so podwuma say ni pa mi ensa we ya meka yi eni ahia na o mampani aponte dampale de abai eti ye de urade ase minim say obebo adwuma de obebo bi mi woni mu gidie so obebo adwuma eti ye mani nyame nhira ema no hyeden ema na hoden akukuduro onfa mayi adwuma na Ghana entumpon koso ko Ghana se ekunkum no adoso ofa ha na yakun ofa ha ekunkum na doso eti ya papa Kuffour dampale akukuduro na wonante bebo adwuma na Ghana enya ne ntoma pa infra ba me de America masia kan biam akane quarter colors odi fon kwane ne brofo abi ammo say mu invite afia so asnega ewo police headquarters na wi ni cocaine na wose wi bia wi ni cocaine na wonum ni week bia wo hye na nani aya kasia te say apotoro na wadi ba social media ebati ntesuo no ene se nkurase ne ma no mo invite na ma na matuo ni statement ya na mo nkohwe ni mo gya mu a na wo bi di ya ba na mo ye mo ade nsa mo ba wura ni pa na ya ba kike bi ga kire mo Ghana ha o ya ba kike bi ga kire mo Ghana ha ko ga no wa na bi nsa Ghana ha wo mu obi ya Ghana ha obi owo Ghana bi ya wo be di na tam obeye ni pa no na ya na kokan se bia na wo biti wono no na wo mpani fo no girl yi wo Ghana ha etwon wada pa didi o matami wan kase yo fe na bodi ye kabia ya na moti wono ma ni wodwa ma se wudwa kwa pra fo asem ko wodwa wasem o dabi wudwa kwa sia ne bedwa obi o ye kwa sia ne bedwa nyansafo onyada nyansafo bi a adin comment ba onwa obi o de comment be ba a wo bedwa bi a okwahia wonya kwasia wundwa no kura na be kacho Ghana wa ye han a Ghana constitution no opeso o sini trase ebubu no ene social media kwale champagne fo hye school fo nyina hye na wa ba social media be ka se media wi no any cocaine no a week bia 5,000 no na wa be kika se kwasia se mu wo so wa no nyafe wa no kese bagaya eti se prekotwe wa no bagaya eti se prekotwe na de be kika kwasia se mu udwa kwa wa utie me no masa udwa wasem okora ho so nyoku
masa yo ko oh di for we di adobro ma me sore nko oh the men sore nko oh ma pom ye di nko mo na si anesa na men sore nko sa ma ni ye afutu a wo de ma hwefo ne tie for wo mo etie wusa brain na chese wo telephone number adia to je bia na obi be so na obi kasa o mo nye WhatsApp ma me 0542 515128 054251 another 5128 mami chie me sister Amma wo Amsterdam Holland sister Amma me chia wo say woni nkwala nyina mo ho eye pa e na me sro e bia wo Ghana ha no ma na aburuchira me sister owodan a wasi ne kama ai dan no bia bi wom hey edia ben security cameras edia ben car ai bia pesa wo rent efie na nkas wani boss wa apɛ no wakai heaven se bia wo Ghana no ma na se bia fra brochire ba Ghana na wo bedua na apɛ ba bia wo de wo busua ne bɛhen na matsena edi be ya bosome miye no na awotwe me yensa ba chew wada woroma me number na me di tu dwa no me number no a me di tu dwa no betumi afre me so afre me a me connect number foforo de amount no afre no eye dan a wa wudi wani bodan no na hwe enkonwa gum empare sisim tais ya to wom kama bibia wo fie wo 24/7 bomoden wo Ghana wa brochire na pe edan na wonne wo ma asoe wa me pacho frɛ me number 0542 51 another 51 28 0542 51 BM28 mami chle me ami di pawe okay me refer na dia entwem Dr. O mami chiao Dr. O USA California Dr. O nyami shraw enkwatenten enya wo dia mia minua sofo Jesus abrantie a wo UK every year amako ayim nyami shraw no no kese Ewrade lift on more sofo Kennedy afrepoku machiao deda mesi achiao sofo titibulum Kennedy afrepoku woni Bishop Adonten Boaten USA Virginia nyankopon shraw na Ewrade no kese ena osofo obidie aba udin ye me too much sofo obidie aba prophet obidie aba uwo kumase nyami shraw wakoma painting ubenyin ache I love you and I like you so too much. My name is Reverend Bishop Evangelist Pastor Apostle Kum W Chacha Kum 1. Anything you can call me, and we shall meet next time to discuss something to you. Bless you. Today I'm very tired, but I try my best to try my spirit, and then my spirit flow me to thank you. My blessing. Ever my acquire my idea, no, Esia and Nessa, as it did kind and any day can I will share your channel, yeah, now who being as a subscribe to your channel, no, like your videos, not share all the social media platforms, and so now follow your IG page and your Twitter page, so @GH_ Facebook, and so a tuma GH na a biamun so no, just say, Odo comments, no so abana, and repamono, your becking kind edit, a mamma join a yeah, for Mensa, a Mensa, a J, Daniel Mauto, Teflon, and our wisdom. Munina nyame ehia mo ewo mo bra munya ya mode ehwe yen no comment amode e ba ye na me de mo esie no na me chia eye me cameraman Yamsin Jamaica nyame hia wo sam so be gina wo chichi fidie no ene me engineer ba ko epe eye Andy nyame ehia wo so pa eye media ene ekia sikapa dasene ye besan edi ehia ebi makram